Gospodin, mladi. Dobri, kako ste? Ajde, stani Marko, jednu zajedničku, Marko. Sačekaj, Bora, ide. Ja, što sam lepa, ja nećemo. Nećemo. Maglimo. Vi mora da zamaglite. Da. Evo, ćete da je podignete u visini vas. Ovdje malo. Eto. Luna ovdje. I ovdje još jednom. Aj stavite ispred kafane, nemojte što tog balona bez veze. Za jedno. Ovdje, bravo. Aj stavite malo ovamo ispod. Aj stavite ovdje ispod. Ovdje. Ćao, ljubavi! Lepića! Vidi kako sam lepa došla! Nešto ti sebe nešto. Može ovdje. Može. Stani kod njih. To nema smisla, Pa stvarno je. Pa evo. Vi možete, ja ne mogu kao, da. Stani sad malo snime nas, ali stani sa njima. Sad vas da snimam malo. Drinko! Ali stani sa njima da Ovdje idete. gledaj, ovdje, alo, ovdje. Ovdje ti gledima! Ti buđavi, šalim se, vidite, molim vas, ja to malo šalim. Šta kažeš mi? Ajmo! Možemo? Može, izvolite. Nina, srećno na 18. Hvala puno! Kakav je sad osjećaj kad si punoletna? Kad sam punoletna, pa isti. Isti, samo što se osjećam odgovornije mnogo za moje postupke, za mene. I nekako lepše se osjećam, naravno kad budete 18 godina prvi put, kad budete 18 godina, prelepi osjećaj, mislim, kao i ja. Da, dobila sam moj najdrži auto, kupili smo kola i to mi je najveća bila želja, jer ovdje su mi busevi i ceo taj život. Sam čekala ovaj dan, Bože me oprosti. Lepa. Ovo je premijer, znate. Da. Ovo se ne viđa svaki dan. Nemam burmu, ali kudata sam i dalje. Ja imam. Ne skinula sam je zbog prsti, kreću da mi budu degali. Marko, Luna, L. Da, za malo. Ali nećemo ne zbog vas. Anabela, ja! Jel kakva baka? Čekaj. Samo. To će vam Aleksandar, ajde sami. Hvala ti puno, znači predivna je. Škode, samo malo ne možemo svi da stanemo. Sve mi ja se zaprožim. Kako si se trudila za ovaj izgled? Potrudio se moj najbolji Nikola Veličković. On mi je pravio haljinu i hvala mu puno, predivno je. Ovdje. Može ovdje malo. Pozirkan.